Okay. A day na yo. Pacho of August no. Me ko adwuma, ma point adwuma. Na e na me ho your fed do ntimi hwe me ni. Also ho efe panty eyeball to eyeball na yendi nkomo wate. Okay. On the 19th of August no. And I me call if ko adwuma mu Akoma FM 87.9 Kumasi. Me suma me nya be ma son ko to adwuma adwane mam na mendinti. Me twan sa na on banti nya me sori ko ba bia omo to adwane na oye se omo ti amanenti me san bra back. Ti me ba back am be radem. Ana me tina se odo jane ba me didi me sese me didi no. Ana me hu se me sisi mo hye me. Ti na me ba na me ka che ne se ma me sisi mo hye me sa. Ti me di board sorry free from one na. Me yes me nya me ma che me se me mpia abonti na me nkwa nam kakra ba me zabro na eye me. Ti me nam kakra. Me pia abonti se me kwa. Ti chira me sa ba inside me ka che mam se still era so hye me no. Otisi ni mo hye. Ti ma me yes se won twetwe me na en kakra se de be na twetwe o de edru se de ba ya bia me na me na ye me ya na me ho atome. Ti otwetwe ya me kofum me tofum eno anu no iti me ma like mante sensation bio ehwa na me fom na jojo ye also dey o yes like ye twetwe me wie ye no me tofum no eno anu mentimi aso ye bio mante sensation like so bitimi a menti no mante sensation bio 19th of August afiye before 19th of August na e wo kwa wote say osisi ni mo hye wo nti pain bia wo ba bia experience bibia tu na we dey adwuma na okwa ya wo ba ya wote sa ya wo no e dey adwuma na wo ye yeton kan ho ne ma like stickers car stickers e wo hemfa e wo crofum fitem wo gina ho che ana wo nante pa international adwuma fa de modu bia Itu ma me twetwe wo wie ye na uti pain na fe osma me 5 bia edro bi entwetwetwe wo no wan te hwe bi na say me form na adojo e formentment na me na so mentiment na me na so itimi amente me felisa me junso me felisa me ko toilet ti omo rashe me de me ba tafuji on the 20th of August no ti me call tafuji and so omoye afamode na mo refer me call G me call that emergency for 2 days now say me call D5 ti me da D5 for best 2 weeks and so na toilet 87.9 na mo pass on catheter e free some more de catheter to hono mo ni and so me njon so sana omo chom be say omo medru a metim dia ko toilet mentally anko me da wo for 2 weeks 3 days and almost a year me drug that's any catching me say transverse myelitis and so omo run a text chime chinsuo hwehwe mo gem omo hu course bia so mo course am be treat ana omo hu course bia am be treat me de no nti na ebe mo dreams hey ebe mo say spiritual omo hu be adam treatment 87.9 Kumasi. You discharge them me na me bef ye befie na me ma me de chini sa wo da na sa but since to brofo na boy no transverse day myelitis no almost say no e den yare a almost say inflammatory disease bia like spinal cord in the cause nti spinal cord ne cause say onya cause a be treat e bi dey e bit me dey infections e bit kind of infection e be dey HIV ti say omunya cause am be treat na me dey no omo imagine say transverse myelitis 87.9 Kumasi omo hu cause bia na oye x-rays ne scans bi ne labs bi a still o mentimi ehu say cause na this myelitis na eba ne no ni me ko try adana me 20th of August na me get me call tafuji me ko try x-ray by
Yamamu ayiko kesiye ena yedema ekuafo titru yamami ekuafo ene yenuanom a omedi dem nenso omonhwe omodam die no so na omose ombedua nuane se beya yebenya bi edi ene eye farmers day ekoso ewo enkran any district any municipal assemblies no enyina enti mu a yebo mabaso enne ewo kwan bia so no ye ka kyem se yedamase etan se yebedidi yebenya hoden e de abetena ha akasa amomasua bibia afrim na yenso yesua bibia afrim a na eye aduane a mode ama yen edi entia enti yemamu nyina ayiko biem se de bia moye ema yenso yenya aduane edi yedamu nyina amase se ennenso modi mafidie e de ato Akoma 87.9 na mo hwe yen enso ewo Onia TV mo hwe yen ewo TikTok, Facebook na YouTube yedamase ho no mokwa like, share and comment se be ya yebehu se mo nso dwumedie ya yedi yene mo na edi aseda enka obi bia se ono nso tena ase na wafre obi se anti bi e de na bedwafo no enenso omo aba edu fiada se ya na mani age papa ya na mahote wa aba papa odi fida o Sunday oye easy Friday no na ya kansam a nimu yedureu nso nimu go nsam no oyeduru nanso nimu go enne yede enkomo yede reba yenya marriage counselor say bien na yebedi nkomo besi akor beyin kor nti warebo hu denne e habo hur papa na me de fatine fema na me twi na frem no na me kasa ni nyina bi yede bi ebe fem na ye motivation a enne yede ebrem no ye say aya dase o papa ye ne responsibility say o show na so o show a ka say eja me dase esan say obi wo ho no ma ne papa o huni mpo e na ne papa ahwe no o maame eye bibi ma wa danase obi cha wade a danase irrespective of how little ade no esi eti aya dase bi ni mu ni ma sigda wa ya ade ma obi pa na we expect senka o say obedase no oyi nani kura Nyankopon kra mpo obo ade no o pass da how much more yen nipa obi abeja we yie uwie ye no wada na se wabobo nsan 50 cedis kra na ode bre wa da na se nti ene ye da se nti ya se da na ye da no ne ye de aseda kese emu aduro e de kodi ama omo a prisons achade yi omo de omaye ye de e de abre ye bebre na maye ni sika fam e na mabeche ye sika ebi mo nso aboya honoba so omontade aye ready omunuane aye ready na yembra na yembeje na aseda kese no e de ko e de ama Reverend Omono and Mrs. Beatrice osofu maame Omono se endeda ayeye de kese bia mo beye ma yen e wa ha nyame onhira mo papa we ye say donation door no mabie na mo bie no so mo mbie ne nketuam mo bie no akesiem nti enim se ebe hye obi sun kran de o hwe yen eni de wotie yen no na ono nso ede ne de ede aba eye Akoma prisons achede ye ko prisons 19 December akwakoye yenuanom a omo ho no adoye Akoma Central prisons nko na ye ko na wotwe ye de to manim ye wie show no na menhia prisons for officers na betna ha se da bi mo ko Central nko a mombra yenso menhia yenso ye hia eniama ni bi eni adoye ni bi enti yedwuma no ayemienu Akoma Central prisons and menhia prisons enenra ye papa Reverend Omono ena osofo maame Omono mo be ye sa adoye toilet roll omo ene bedspread ene de keka ho nyina nyame onhram na onyem kese papa of adumu ventures moton blankets ene bedspread ewo edum ejaba building ni mu no yedamase ewo de enra mo be ye edi amaye mo amafre yen se mo ni amaye ready no so yembeji no nyame ya adom na ye beji ni etwa pictures ni videos na ye de beto so na ahye obi so enkran ama waba be yen sa adoye ni bi se be ya 19th and 24th December ye betimi akoye sa adoye ewo Kumasi Central prisons na menhia prisons aseda enkamo papa na wutie ya wo so pesa obre yen bia wo betimi e de usika no e de afa 0530 507849 0530 507849 edin ebeba no
ebeba Akoma FM eba Akoma FM a eye no a ebi so a etime ba James Aglevo eno so eye no a to de ohu James Aglevo ana say Akoma FM a no we hu se bebia wo de ba no enyira ye he ya na eba ebeboabo sika ni nyina no na niama ye nuanom o modan de duafie ni ehia no yatoto e de Akoma wo mu so wo emo anwa ebro gari nkate a yanyam beans toilet roll to say the DB abreye sanitary parts o de breya ye beji omo semna edi dware de edi si niama de edi hohoro form ni nyina bi enuro enso de breya ye beji doko o de breya na ye beji bibia ye die ye bia no madaroma o de bedom ye na ye so ye bebo ni nyina no ni achem ye de bia Kumasi Central Prisons ye de bi nso e de akọ Menhia Prisons nti ye damase ye se de wo de breya bia no bompaye eguso say you will be sadia for be sadia tuso ne fa brain say you was da for yes afi na ko apro na san abeton so a eno so akwanya e wo ho ne fa brain ne fa nkoye ye nuanom a omo ho no adoye era ye monitor ne ne mate na de papa time wasting mate international me that say police you can say prison officers for nyina adofo ba ko pe anti bi no ebusu ayanko yanim na yento ade yempes kama no na won fa nko esanse na akwantuo ne wa pa na ye kwa grow fine for ho wo mo say yanka nto say grow fine mojaduro no aba ne de abusuya bi ahia bi e wo fie esanse we de ye abusuya nchemfa ye grow fine herbal tonic kunya bi numu a wanumu ato a wontimi eni de nu nyina be free ho sanso na anajo ya da hwan kromo a wontimi na no eno nso be ye free ho ne senti pe grow fine mojaduro ni binom enya na e wo pharmacy chemical na afi herbal shops ahodo enyina mu na okomisi herbal obenya bi apidank ubenya bi smart herbal pfa pharmacy Colinac and afi Kingswalk e ho nyina obenya bi ato na adodo mu dia no afre 0244 596532 Posa Travel and Tour Company Limited say yan kan kire wo enawie say eba no akwantu ye ho nsensem a enkwane number bia ema connection man bia nkotwu condemn wo kakra wa wabro moja ni anya no wonkoje eni emwa so enya hye ai Posa de oba wono ma ba bia pese okọ no muntimi muwa wo mbeka kire wo country kro na pese okọ no kasa mekwa ha ewo enye ye obeka cho say aha de enye ye onemum aha de do bekọ amenatimi ayeyie anhyehyɛ ne kama enti omo ka ne sa na wo mpa na ne asem bia ni ho open so de a wo mo de ebekɔ wona chi kwan no mienu Kumasi ya monko first floor Amenase house wone Matthias Junction ene hwɛ ni mu so ame magazine ena afi so kejetia first floor Barbers Shopping Center Morocco Adesheman frɛ 0205 215495 and 0540256360 Dank Herbal Complex Limited wamo say yankan cho say enam nyalewa biara abedwa wo so enam nyalewa biara abesa wo so a wojo ho ba bia enche say syphilis gonorrhea and afi so candidiasis ni nyina abom akachi a wamo ebetu ase e de free ho Chlamydia nyina ka ho fakọ no mo hwe ensiesie emawo enam nyare yare bone pa syphilis betimi amwani efra sabi ebetimi so amwo abodam entina ho masa ha we ento wansa no wa hwe dank for achi akwan o Kumasi pechi number 2 Oben City Life Hybrid School no 0266 593330 and 0244 017556 Dr. Beje oso na wo ha nyina no waboa atu ase ede amount Home Sweet Cereal Legume Mix Tom Branson ko aba adwamai so ye de wheat amoni soya beans na ye de aye de party abusuan nyina mo betimi aka bia do sija so 30 minutes pe na aben akoda di anfiensia de kosi abrewa ene akokora so obi abetimi adibi obenya bia to Poku Trading afei kejetia gate 4 store number F3280 and Dr. Mensa store number C14 oni Osons Chemist na hwe animu edum pizza tin so ubenya bibia ya frɛ osas papers no na edum pampa so ultimate lane ho KO Adeshie market ebu akwa tanoso offenso na atonsu dodo mu dia na wafrɛ 0246 697358 and 0546 921728 Power Specialist Herbal Hospital Dr. Akosua Duaya ohine yelo no wo de no na wo de asem hepatitis de wotenete
waje ho abasobɔ nyina se hepatitis B die oh the whole Ghana wono nko a enete so na eno achi wo se sciatica yade no so fabra na wo ho aduro tatashe wo hono ma wo de betu afiri ho ede ama wo dompe na bu anasa ato afa ho a wo kwa eno nso obeka siani ede ama wo liver no na srade adole ho eno nso wo sebra na wo hwensiesie emfama wo also ne kompode abusua wotenete feyi ase Lake Bosom Twekwantempo ne so Jasbo filling station in share ni mu pe eya si wo aya junction Kumase for monko ho sanso anankranfo monko kwa benya pokwa se ACP Main Road and Atakra den Smonko Anaji Estate woni Anaji Primary School no na ehwe animu wodi no pabia bedwa so dua ya herba malamex malaria fever and general body pains anu aduro nie herbatin herba mixture ne powder ebusu immune system no di amount jirika ju herba mixture wo be manum bie na edi omensem cough care herba mixture wo bowa na so so wo mfe bowa na wo jonso ho no aya no madupa bi dua ya herba tonic wonu mu ato na wontumi ni dia mekanfo edi amount ubanya bia to Misty herba mrom apidank mrom Fred Mens okay wo dani herba shop ewo mrom na Colinac ewo Ashtown 0244 544422 and 0200383831 now with the WhatsApp and then so for 0555 797878 and TV me da say era na yentoa yedwumedie ne so na ubisa yen se enne enkomo ben e na ye bebo a me say emu edru na so ye besoa ai emu edru papa ye besoa ye say why do some married women cheat? Why do some married women cheat? Sase we na me bisa me Facebook page say na ade na ewo ho dada ana se afei na ade eboba esan se no beti yesi oba warefo wakoye sei oba warefo wakoye sei Equatorial Guinea crowd de crowd na chese ne de edu twam kra nti sa nkomo yi enende ye ba bebo na ye ne Reverend Inshra Edu Jemfi Reverend Mrs Inshra Edu Jemfi or ye counselor and musician that is obonyom and Reverend Kwame Kwatin ono nso ye marriage counselor and osanye family life coach mpenyufo mienu enenne we beka say we are coming to unravel the reasons behind why some married women cheat. Enti frewunia na ombetie bie na se be ma no na eye mfomso na ne yire no e fa de chiu so oba na nso na ne ho ye ne de e na de ne kunu ye ni nyina da enso ne nti no o se obesi akwakope ede ne bi e wo ba bia enne ye ba besua na ye tu ye hofo na ansa na Reverend Inshra ebetena se no ma yenkope ska kakra emfama ye tiefo ewie ya girl bi o se ne papa de hello say owo say wow aha wow e was fantastic the papa say to be na bedi e no twa 20 Ghana cedis and we nya 1000 Ghana cedis e was Tony Best show no so nti enyi oho enfri mu e no ane so be dial star 439 hash star 439 hash e 5 Ghana cedis pe nti dodo abetu bia no e wo ho na nyame ya adom na seloto no ubo na ye twa na wudi dia unya 500 cedis ebi musu nya 1000 nti twabi na utwa ubedi enkanche emo obi nkanche o se eye frakadam bia da bi media general ye nye frakadam sem bia ewo ye mfidie no eso apomudimre enenwumre nso eye oduyefo abna de pabet na se na oni enimdiefo aba be kasa e de afa ye health issues nyina ho wei eye apomudimra ye de ebremo ewo Akoma 87.9 nti enwumre no so ne fa na waje akonwa na wafro obi nso na wabetie bi na nne de ye de ebrel no wo se ye say November nyina pre-maturity month enkra na ye wo mu primi no eno ho nkomo na nne enwumre abna de pa ene enimdiefo ne betena se na omabọ ho enkomo nti enyi wafidie no emfiri ya yewi Akoma mu nsam a enyi mfiri ha esan se enwumre ana meme sorry ye na omomaka no so de nyama pa e de ebro nti enyi wafidie no emfa emfiri ho they say Reverend Mrs Inshra Edu Jemfi watena se ene ye hyase 10 enkomo no the whole day my crimes and my young boy young can Reverend good afternoon. Good afternoon. But your way dear. The Yamias pass and then so your tools are fro no a hockey car. What's this topic way? Auntie being in a bed for you be about Siadi and ye be Siadi. Reverend me shall say why do some married women? They come married women and say you'll be a count. So
So why do some married women cheat? Me that's say mo friend me. Come on edo. Ede na san so ahometi wo say every kind of okay how kwase cheating cheating any day cheating no na say broni be ka say breach of contract between two agreed people in love. It is obi emre da hono emre da ayonkofa no hono anase emre da relationship ana awade no hono se ba ku busa amra no so anache se wa cheating na che se cheating graba kan dwi say cheating let's wiem ba kwiem se chi na ndika ba kwiem that's ba kwiem na the kind one say baby etete yem free ye no de yenim say nanka a man shada ni voice sa now so nyame adoma ewiase konanim ye koyenim no esura bia maye nti ene no man nyan ne a yetumi express ye ho e wa aware mu e wa relationship no mu na measure see free the foundation of the relationship say edi kan obi a oni obi e wa relationship mu a ade no lead to awade edi kan me make it this point to say ade na nya awade a me de oh friend cheating me friend cheating and they no credit anya awade de a who cheated on contract bi any o I mean nya contract say bi assign contract say ye ko gisika bi anase we but abrabomu contract say many wo enable anti be enable many was sign contract no emotionally sexually psychologically spiritually that is the contract we are talking about it is sabi enya contract say obi aka say oh anti be wo sika oh wo adwuma oh e bi adwuma otinwi ono ne manager ono ne hwan ti no mene ne ko sign contract anasa me ko tra ko dede it is a nipa no ensi wadwene mu say this is the person I'm a person me ne bobra nipa we na magia to me try ne values ne media ne say anasa ne me wo ne ho na ye me fa me feel say ebeboa me daachen but yen kan ho no say de bia no say we oba say we bema you are not only choosing the person only as your spouse but you are choosing a mother or a father for your children. 87.9. Inti bi wo beji atumo say inti some of us out of our lack of knowledge, out of our naiveness, out of our selfishness, you're choosing wrong spouses. You can't say that you know where you know dada. Because say relationship will be anywhere you will sebi yeshia ya yesugo yenko aware ye de bia make say the first institution a nyankopon ye nyame decide say being co-creators na ho ne be free aba it is the first institution na nyame ye nti nyame edi kind of God never saw Adam as a pastor. He never saw him as a teacher. He never saw Adam as a disciple. He never saw Adam or as a lawyer. But he first saw Adam as a husband. He saw Adam as a husband. And to say, nyame edi kind of nyame ma ye hunu say, or jinipedi no the 2 million man ni perfect Genesis 1:28 and say, or my dominion. Ohumeni nkwa home guyemu na omaye chumi a yede bedi wiase so nti woka se de Adam beka se enye bia no eye Reverend Pacho yem fancy ho na me cheki ade kituwa bi abra me cheki ade kituwa bi na me kai mo say why do some married women cheat eno ho komo enenne ye bono na ye ne Reverend Mrs. Edu Jemfi na ye no edi nkomo oye counselor and musician enche bianso Reverend Kwame Kwatin ono so marriage counselor family life coach ono so ba be kan yensa na yatoa enkomo no eso na answer na Reverend Insha ebetoa so no ye kai mo say Reverend John Tay Memorial Institute to nsa freyen se wo pe ba bi de wo ba akọ school a eno ane Reverend John Tay Memorial Institute oye general science general arts visual arts home economics
and business. Reverend John Tay Memorial Institute, or senior high school, junior high school, primary, and Antotofe Wade no enso ewo ho or a ma dear and as a co-educational tell us a marco a man so echo or boarding facilities and a day options and so ewo honom into upebe be edo bako school. You better to know ewo nyame some kwan so dear and one Reverend John Tay Memorial Institute. Fre omo ewo 057 80470 and I say 0243442602. Reverend Isha Mpacho Twaso Emma. Enti to am common no so no hu say nyame boy ye no ohome nkwa ho megu ye mu no ka say ye ne co-creators. Enti no ne home ohome gu ye mu say yenso yenkoye nipa. Enti no the institution of marriage you know is ade a nyankopon ani je ho. Enu ntina aware ntina ye menu mienu ete ye against LGBTQ say aware ye oba ne bema san say sa na nyankopon ye no in the beginning it was so sa na nyame ye no nti sa na e wo say ye no enti ye ba nkomodie na che say hu say ansa na nipa be decide say me we na me person ne bobra no medical kana me sense so bi o say you are not only choosing a spouse for yourself, but you're also choosing a partner, a father or a mother for your children. It won't say, not just say, oh, Jenny Kosi Dachi, no say, na me dachi be. Oh, Auntie B, ni suban way, me bafa, many beji one answer, say me batisa Auntie B ya. Say ne wiasibesi huno. Ni pepe ba nenche no say no mo beye. Say me babe ma eti say ya. Anasa say me babe ma so ti say ebia nana biola say na nipa no ewiase be huno na suban na won ho no so te say say na me dream say ye ko relationship. I will always start with the foundation because the foundation is very important. We must make sure say nyina need to be getting it right at the beginning, but at least internet programs were important. It says na wutia enye late my nyame adom wo my say ye add on to your knowledge na experts wa ha ye kan sem no na wo so fabi na ba bia atoche mabia na wo so tenetene say the be ya relationship a wotim na be ye fe enti ye nko back to the cheating no I make the entia e ma be cheating no na medical define the cheating no. Now would also come to different types of cheating. Okay. Now different types of cheating. Obeka say you will be emotional cheating, sexual cheating, and me definition say cyber and also online cheating. Okay. Emotional cheating we invest all your emotions into that person na nipa no a na okraba nipa no a no inspired nipa no a no wani age dan the original spouse I want to what you say and na sexual cheating no and also you say onu enam onu obi da say when ya wabra onye part of nipa one ne signs our contracts and say ye dach no ye mienu na ye kwa abom ye hwe abom so what you say and na cyber cheating no and na kra de no aye nche bibia online cheating no say it can be done anytime anywhere. Na say me no obi a na stories no kra de doso say one na yire da ho no ano na sabi obi so ye naked a one no ejina phone so a e chat oba nada sabi o se adwaye a obi arọ no ho a ono so mame ho baby fa camera no ko form kakra da no ho kakra o we na nyina ye na de na we odi na hyew sa e ho na start free say na we dware awie we wura dem atade be na hyew you will top no sana eno sha ase na eno ya che ya se ono odofo ti ho na anim se ukunu ada afi odo nsa be fefa ani kum odo nsa be pepe ba bia wonim se ukunu da no na afi no che se o she ba bi ye bibia eni se wo ye they don't say all these forms of cheating ye cheating but one say die na be manipa cheating bibia ni ho guarantee say and now say ebu ade ne bem Bibia ni we bu ade ne bem. There's no justification. Na me ba na so for na me share me nim say Reverend Kwatin wa ha obekire mu won say na me share David ne be Shiba de no say obe friend say what kind of cheating na cause so
cheating be na eko so wo David ne papa David ne Uriah he was the army commander. Now be say oba no hye ne baby innocently dware na ohene so innocently ono so ne nam ne be ono so so ne nam na ban so oji na nam ne back on ono so ji na ni no that kind of cheating me be ya no who say okay then it means say ono no de no was under duress. Which one? Uriah de no okay. Because Uriah yere no a be shi ba sam na making say ohene no tumi a owo no to me no to oba no so say why the betimi refuse wo hene. So what did they make na say I'm not trying to go ahead of myself, but me chiremu ama ya tene maybe say nothing within the act no who say oba no ntumi nya ho hwe. What you say so wo cheat won nikuno ontumi nya ho hwe, but yet something could have been done about it, but it's still classified as cheating. Your Reverend Shampacho, Mamma, Reverend Kwame Kwatin, Akwabe, na for the Ashafon who said, Nenso, Papa, Abeka, yes, Reverend, good afternoon. Good afternoon. Nyamisha mepa. Nyamias, so Guswa, O shop. Reverend Isha, I shall see we bring up also, maybe I would drew, maybe I over start here, Abaka and Komona Yende. You see, why do some married women cheat? Where they your broad question about 2 months, maybe I shall see free beer. Me that say, Auntie B, baby, I'm a person me different, and they say, Reverend Isha, wakan sempi, bampese ma amoya wari for, especially, etias say you cheat on your husband from Africa traditional religion, any Jew for some, any Christo some nyina. So ba cheat on the husband or the musu abebo efie no. Wow. Inti say enema nkoyie emma efie no anase wukuna. Na saadie na wo ye no might be one of the cause. Okay. Okay. Se enema nkoyie ma wo oba no a wo cheat no. Enema nkoyie ma bema no. Bema ne ho sar fantafo yes sar ne ho enimonyam ne odi ne saso bibia mu anye yie no osa o check wa brabo eni na ma yehu the enormity, the size of a woman cheating on the husband. Okay. And na ma yehu the size of it. Okay. Winning cheating ya Reverend Sheka say egu ahodo yi ma membie ba bibi kakra so na me ye conference outside Ghana and I make a cheating asemi ya na wo ka cheating na nkofo bebre ana ma bebre ana mema mpo adwe yom say wo fa wo yire chi na wo fa wo kuna chi na de ye limit ya ho to oba o cheating yiku. Yes. Na me chira de na me say aso oba wa afo obetimi ne maybe a cheat on internet. TNU. Hebrews chapter 13, I think verse 4. Osimuni awadieni adini nemu. Na awadiem pa mamungu hufi. Na Revelation and maybe a was asemu ni say ekwa ben so na oba betimegu na awadiem pa ehufi. In fact, efi na wode ka awadie no. The balok bebre no also bibie mu a enye yi because yati se se me bana Reverend Sheka aware no a covenant kese pa aware a covenant enti de bia me ka se enipa bebre aware be si wo mo heaven kro kwan me baby na o say Reverend pese me ware ina bisa say botai be na person de ware o say Bible say enye mani paso obe yankuna nam se wodi ese de mesi nim wo no ka yankuna mo aka ye ai wo Bible aka o mse nyame aka de ba wodi e se de mesi nim wo pa se wo yankuna mama ye a ka be poa because yes, because you don't have what it takes to be a husband. Wow. And ma bebre they don't know the implication of
cheating na omo ye no anti bi me ka ne ma nan ekwa ye fa so a ye gu ya wade mpa hu fi na edi fi no beka awade no wu oba no efi ne beka ebeka wu kunu ebeka waware what be you say sebio bonsam ana beyiye bi na aniegu wawade so eye wu cheating na wu cheati wu kunu no awade bi e wo wiase bi ane ma nan ene nyankopon hyehyɛ sɛ yenye wo mpem na saa ne ma nan no sɛ wo yɛ oba wa afo a wo ne ba ma edi nse na wo de saa ne ma nan ni di agora enu me be ka waware awade unsa ware fo kompem a yedi nkomo but what I say verbal okay enti se me ne me yire ka asem bi wo mpem a wo se ka ye mpanim okay enti sankem mama ka se wo nche wonim se oba bi wo wa so ni kunu di nkomo a nipa obeji final feedback LNX oh yes ye wo ema wo fo bebe o ha wo mo exes joni ni kunu beke bi oni ne be hye emembe bi su yesa na saade na wo ye no bisa wo se wo kunu ti se wo ex oni ne wo final mouthpiece a eni je be ba na enti oba bi o yesa no ogu na wade mpa ehu fi e cheating okay de to su bio ensem no make akọ no medu bunu mu ba bi ya na tie fo mfa nkyem de to su mienu ya ku wompem onza enti en france me ne me yiri wompem na se sebe odi matam kwa wompem a wo se kampem okay baso di commander person se enu a wuni abema me yi ne se fom enu a mi bubu no enu a me keka ne nimu ama no ntimi nkasa you are dishonoring your marriage bed. Are you cheating? Because sa sem na wo ka kira wadamfo no. Any said ya wo kunu bre ne ho asema wo twi nanim ompem no. Se na third party gira wa ko ombre ne ho asesa. Oh, okay. It was a campem. De to su miensa ye sex e wompem. Esuno bia na ne sex practice. Be me bi wo wansa na ne ye be ma ne kwampo ama sabi wadi no no. Chiso pachew. Na odika o de me ba o so odika so ondika such one like I said don't deprive him after all your body doesn't belong to you by your husband obedu a na oni mood for a day bi na be ma na ba ya ende dem pachew ma memba wa himfie na oh me ba say ni na de kwa bonte sebie so be me bu a woni ne ye eda otimi kansem so nsem a yentimi kan kire third party yentimi kan no platform bia so nsem wo se kamu mi enum ntem ebi kura na edie ne koso me se tie fo mfa nche me kakra edie ne koso no wo boni nipadua party bi a wo ha ya me fe adie ya me ya me do a mani agiu na ebi a woni na issue kitwa bi wo ya bema ni oba da na kansem bema ni oba da na wusu. You are defiling your marriage bed. Are you cheating? Yes, of course. Wow. Say me say dia na ye no. O see, munya wade ni. And was specify say awade mpa. Mamu ngu hu fi. Na me kire say kwa ben so ne betimegu ehu fi. Na me kire say nyame bo awade no. Enyama nan ene ya nimpem. Ebia na obi nim faith sit obetima ka kire. Ye wonyeme bi wo wa issue. It should be limited to the bed. Yemfa enyema esi yempem. Mama kan se unim se be me bitimi da na wa pra betofo. O se kan yire. Yeah. Obi su tumi da na no se bi aso nsu ana. Aso nsu. Sebi woni be ma da o yi mframa. Ana oba yi mframa. Obebu a woni na da no na mframa so oba. Be mebu a ono o da no na mframa eba enipa hwe enipa ho ba ensem o nyameti mama bi me last one nyameti ase anti bi nda sha Akoma Pocho mati na sha me ntwa me do mama ntwa se me sisi do yo pocho tie do
Say baby, I me want me bedroom. Reverend. I would me bedroom. Then sir, me bedroom the throne see. Our fu yem pana ye demini. Enyama bi kodu wo ho. O de ye dinini. Oh, we have to protect the dignity of these four things in a matrimonial bed. Okay. Say ye nzininya, we dishonor that thing. Okay. Oye, yan komo ayedi. Nkomo bu ayedi oye so sensitive. Ya twer. Ntokwa ye bono wo mpem. Bema so ye manager, so ye pastor, so ye bishop, so ye prophet. Obetima brain ho ase. On say we bema, we betima ya ade bi na so we yiri twu ani wo mpem. Kwabra and then me no kwa sorry nsem bia na wo ka no. Me dem to na mani ewu pa o. And most of the times me cattle one say said ye ya na mema asofo ankasa omoye me kan say they be am friend me kron say I know am especially me outside the church say me so a public husband. Ya po asori na my daddy no for chi na bi de na too chill any sanya manyama. So these are the times you address in the bedroom like this. You understand that? Enisa sorry baby ate. And enisa eba awofu ni bi ate. That is it. Yeah. And now who addresses sa ade no a. And nam nipa no ni tibia. In fact, so onye sofo kora no ye wukunu a oye fie ni ti. Enti ye wasembu a would address ya. It is a why ekronim. Ube can say do so kabia. But because a yam bedroom a mummy no kwa na moya confined to that room nintino. Ube can say do kabia, but you can ye pe academo. In any of these no, papa, so the pia bontia. You are dishonoring your marriage bed. Me ka be see asem so me wies here. They to so nine. And he say awariam pano a woni wukunu demo no. Se wukunu oda wo nchen anaso wonda wo nchen. Enye wiase aye we die na adu phone eye. Ana me sina me conference bi wo outside Ghana. Me bisa say oba bi wo ho ani kuna da no. Afen no ne mmemme bi di nkomo. Eko very deep. Na enipa bebre adwin ma so say eye cheating. And it is and na reverend share ka no. Me pese enne awarefo adwene ba so say wukunu watu kwan, se wukunu ontu kwan. Be me be oda no ada wo. Na wa sorry. Na bi kura wo send nude picture. E de koma be ma foforo. Woni be ma foforo bi e di nkomo. Na be ma foforo bi no obo abaso no o ka wo ho ofe. Minya wo anka me pe. Sanya mana wo ye ni nyina no, you are dishonoring your marriage bed. There time wo so bi okra no a be ma wo da na ti no say di na tem. No ba no so. So what does it? Person no. Aye. Wow. And na Reverend Shaka say no online cheating. Yeah. And na so make ka be wie no. Because baby you do na wo wiase no. Enipa dream ma so say. Oh, enipa dream ma so say enti me di me books bi ba. In fact cheating was we put the old print. Okay. New print basu ni ade. Ti me books bi ba say oh. Enye me bi koso enne wo ye wiase mu a. Hwe anti bi aware bia no edi nkan gu in the spirit realm. Okay. Ansana abededi in the physical. Okay. Ma men kan no kura nkyere o. Ye wo aware bebre wo ho a egu na akase ba oba no ana be man be na no akase me why be. In fact in the sight of God there marriage bebre wo a enye marriage at all egu. Me di wie no de mpese me kan say ade a twokunkumu ye wurade Yesu Kristo atwe ya dwini si so say ebetime gu awade o say accept fornication. Na wo hye Greek kasa no asa word no eye ponea na ponea no o so hwe awarefo ankasa en commit fornication awarefo commit adultery. Yes. What does it? Enti adentina Bible use the word fornication. Ekire say we awarefo na wo di sa agro ya bubo su ya eti say de won ware ya
but what I say enu na tetibire mu no ye ma no beka kiro se owarefuo ni osujeni agro enti pone ya ne kire se owarefuo a wodi asujafo agro won ware nso wo ye wo niema sede won ware ye na no nene ekoso papa ye besin aba oni reverend insura ho nti de african nyina no there should be a push factor bibi be pushi ba no ama na ye saade no nti ye bekọ mabna ho na oni abedi enkomo kakra bi ye hwia na papa any reverend insura any ye di nkomo say nti ansa na oba be yi no ho a kire be ma ho fro phone so say ye emotional cheating sexual cheating or online cheating no emfiti prekope e na aba bibi pia no adekro na ye pia ma no e ma mo ye sa no ye ba beji efiri mabna ye nkwa e mama me da se Eduma na ne me do fo papa bi awia iwutie me ma wa ha esanso ebisa wo se awia wapomudin mu etesen se ansa no aye bibie wo ho asa wo jeso asa wo nyeso a na ne ye hunu ni se question mark e wo ho enunti e na awia eni da so wo ho herbal clinic ye ne mo edi nhyiamu enchianso efri Dr. Elder Owusu ho wono ene ye kwantrefo panyi a eni da so herbal clinic adwuma no e hye ne nsa Dr. Simimisa se baby ayade no adokro wo ede wakosie de yade no asai nipadua no ama no aye ama watoba ha afa no eni da so e wo ho nti gidi se ewie wo yade na atena wo so ache no anu ye betumi aba na se wonso betumi ade wo ho ede afiri wo yade e ho maka cho se eye eni da so wo ho eni da so e wo ho herbal clinic na wie ye ne wo edi nhyiemu empentame nchim wa fidie no emfemfiri ha sanse enkomoyi amoa wo kura ebi a obabi wo na na bi wunua bi odofo bi ehu betumi ehia ma no enti wo de abomoden ansa ne bebo ede awura nkomonim no me de me betena sese ya me de na ba na e ma wutew wo mo nsokra na wo mo nim doctor sede na dwuma etitie no ye ba se yo mo ho preye atro namba no na wadi kan kura buki doctor e de ato wo ansa na enkomo no awie ye no wo mo ato aso na de wo akire bia wo mo edi enti entama so numbers a ye didi dwuma e wo enida so herbal clinic no eno ena mede etu da no kire bi to ho na emo sanse dachi bi wonso betumi ehia 0559 901 234 0559 901 234 and also says 059 619 8884 wey eye enidaso wo ho herbal clinic wo mo number so mudidi djuma e wo makache e na media to dwa no afei obi su bisase e wo enidaso herbal clinic wo no e de be ne de be ene ye e wo akache ho obo de nyansam mu no waye ne se nipa bia no se bi yen kanea ye de na muase eye ye ni enti wani na e wo ho sa no eye wo japade kese panse wan hye ne ye na setemachie bi ebe ho no mo a wa bra bon metimi aka ne se esi sansa woni na muase na kumosa na entumi moa enti ehu behia se wani no obebo ho eban ye eni yade no egu ahodo wo bi se medie no abena epurunsuo ye hunu yanke wani ba purunsuo a ebi a wutwetwa je na bi na akowani asamia ye bi na atowo wo broken heart bi a wogene ho eno na aka ho bi ma wani no epurunsuo ye de wutwetwa je ne asamia ye bia entowo ena aboa bi nso entoso na nso de bia na wani no epurunsuo a eno so ewese bo wonka ye se jade bi ene pese eba enisuo no so entimpara no wo de sa no ekọ enidaso ewo ho herbal clinic na Dr. Owusu ahyewo kama edi amawo eye herbal nti ye de yenim efritete no ene edidi djuma haban nu brane nu ta ene ekeka bomu ema bibia eye kama mepa cho se atrodie bi egu ho na se wuntimi enkenkan je se ade na ben wo pa eno so hyane so se ene yade ni bi ena etete wunti wo behia enidaso herbal clinic se omu betumi aboa wani no eso hyehyew eso ekeka wa eno so eche se yade bi eye esan wo enti wo kwa kohu enidaso herbal clinic na wo mo aboa wo ama bibia nso aye kama
de ye me de eye me fe e wo doctor adwuma wo ye no ho ene se odene hahaman ni bi eka wo efa wani ya de no ho a enya de spectacles no ube hwebiem ena ho no so eye drop bia eni ho wo bi se me de me call hospital a na se me ni ya me ya eye eye drop ene ye de peteso na cha se ma fa me ho adi aba betena baby ye se eye herbal clinic nti ye de eye drop sem bia eni ho se bi broni adro bia nso nya adwuma wo ho obo ade de na wo de adom ye na ena doctor edidi dwuma ahodo wo ho enti yade na wo de eba ho efa wani no hye no so se enidaso wo ho nti doctor be mo wani so aye wo fan ebete wan ama se panempo etofom anajo a wo betumi afa ama bibia nso aye ye ye kan enye eni hu yade nko ena yesa ewo yakache yade bi ti se diabetes yade no etwa kuro ewo ho no mpa na se wo ko a se de ne kun no esitie no eha dwene eno echi yade a ye friend se stroke nkrofo kwai wuntimi nkobi bo mo ba wo mabi woda ne nsafo ahema nkobi ahema ne akobi ahene wutifie ne nkrofo kwa ne ye krawo yade ya o enti se stroke yade no age wo so adwuma bi e wese wo ye wuntimi nko wakwanto papa bi e de wani wuntimi nye wade pa bi kra wo wobrabom no wuntimi nko nkofa esan stroke yade na enidaso wo herbal clinic enti enidaso betumi aba e wo yade na ete wo so no eye hypertension yade ne so ye to nsa e dia fro me pa cho me ma no prostate no ha adwene aye conscious anase aye large doctor say brain na won for na adupa ni bi enka ho na won so ede wo ho afri wunya de wemo me pa cho ye typhoid yade no obi si obi edi obi agya nai aye typhoid yade no so etete wa woyam timi ye wo ya saa wo hunu de wo ye ho eno so so ha adwene pa etiti ni padua no wo de no eye kokko broni se pause enkrofos chasa compound house a wo bi atimi kogya ne nai wo ho ne sebi kokko na ewo osu ni nti wura ma wo bi antimi mabiem wo sa nipa no fie wura bi na ni ho no ma obagye wo fie sanse wo wura so na chasa wo sei ho no me pa chokọ enida so wo ho herbal clinic na fei doctor emo ema kokko yade no enfri wo so enkokra emabiem infections ahodo a edi ema ene emema enya empanifo na kan senka fie chie wo hoi abufunu ni ho wonu oba no masan awie de ne yade ede ne ekire niema bebrebe no enti infections yade no so etwetwe niema bebre ena ede ba ebia ba betena wo so na edi wunya enida so wo ho herbal clinic wono ene betumi akon ede ama me pa cho madedia fever yade no so ha dwene eno no eso wo musa na eno aswa ye mre kakra menyade nso mentiapo no fe na ehyehyɛ wo ho aduafo kyerɛ sɛ madedi ayade ne ye yade a ekupa ɛwɔ ho no mo saa no wanhye ya wo mu no sɛ yade wei ebetumi agye wo kra e de afiri wo nsam yɛse enidaso ɛwɔ ho nti yade ni nina ɛkɔ enidaso herbal clinic na elder doctor owusu wɔne na doctorfo ne nursefoɔ na wɔn mu buade a wɔn manite ɛwɔ honom no wɔn etimi nso ahyɛw ama wo yade no afiri wo so wuti etimi epai wo aye afane na epai wo eye wo moma so na epai wo kese pa dia doctor ewo anu aduro ewo ne ho sisie no eno ne kura nipadua no wo fom no eba be sisie no so na esoro no so eba sisie no so na esie enti wusisi no aye bibia wo ho enkoso wuso mu enso unante ko hanom ba no wabre na ukura sisie ni mu a kane mi hu ye yesi obi sisi ne ye ne ya na nka ye mpanimfo na enanom 18 ne 13 foni ni na agiafa kakra bia misisi na mechepe na mepechi mesra wo behia enidaso wo ho herbal clinic na fe doctor etumi aboa wo ba eye fibroid ene da wo yefunu enumu eba ne sa na wo ho nsem ya na edene wo ho no ma wo yefunu no ayekutu wo twaska na hodo asenyin nsen me pa chaw eye fibroid yade no moja na abobontoa ewo yefunu no musa no kwai na doctor emfa ha man ni bi enka ho moja ni na be na ne kama na afei afiri ho na nyinsan a wo pɛ no atumi aba wo hu donti doctor semen kan cho se branches ahodo no wa biebie ni bebre e wo man Ghana mu enti ba bia wo e wo Ghana bia wo betumi ehu enidaso wo ho herbal clinic na fe wo ni doctor edi enkomo kuma se ha ye wo kwada so estate park ne ho e na wo behu yen
afei wo hwe yen so ewo enkran a eye Tabora Alaji Walako Junction eno so behu yen ewo ho na afei so de wani achemu ewo Takrade eno so ebe Port Quarter so Archbishop Potter School ho eho e na obehu enida so wo ho Herbal Clinic ye ti numbers ne so biem na wo kɔ na se wayira wo be fre doctor na wo ne no edi enkomo 0459 0559 901 234 0559 901 234 and also says 0596 19 88 84 0596 19 88 84 Dr. Semen Kancha will say Osuru Yankopon and Wajinidie and da so wo hunti yade na ete wo so no ebefa papa ama wapomuden asanso abaye wodia nyame ya adomu adasene ye besanso ehye medase dasene yenso ye behwe wanim mama mfa bobaba kunkum no mamienu enumre bibi besi enti yesre etiefo ni adofo de na ebesi ubaboye aha memu de na ebesi we ba cha apomuden mre aha enti eniema efa ya apomuden ho omo kire se bosumi we ni na ye kasa e de fa premature birth ho enti wa fa afuro afa kura na eye wo se wo be fa eniema e wo se wo hunu na akoda na wo ba be wo no timachie bia ama ne ho eni ye nhia sanse ya to yensa e de frem panifo mu ni mu de wasem bisa bia nso so ya atwere to ho mayen enumre ye tena se a ye beka ho asem eye nonso mpamu ekopem nonkono yo ene wo be hia oduyefo ma bra ana we de enya bra abna papa bia eti wo be hia no ewe enumre Akoma 87.9 na odi apomudimre e de abro yembre na yemebisa the push factors Reverend Inshra akabebre Reverend Kwame Kwatin so akabebre na nyine wo be bisa se nye prekope anase putupru ena nipakro ne ye no yesa bibi pia no Mr. Tefi Reverend Mrs. Inshra Edujefi Reverend una ye oba unuanu mo ma ni bi no e die pa na ye pia wo mo ko se am me phone so adamfo bia send me message bi mboni di o say ayana kweku don slow ne sadodo obi so onim adua se ne esi didi and no I'm said my first point no and I'm said what the asha say no lack of good sex okay and no na ya na push ma on say me ka say bibia ni we justify say what say oba on say de bia me ka say e ma ye wure mfi say baby ye free bawo say ya tete yen on say Reverend Kwame kasa no on no o ka bibi say oba timi kwaye saade no a ensunsanso a ewo wo ono ane so on say Bible say wo ye saade we ya eno nkwa ne ade a wo ya unsunsanso no affect already na affect wo atmosphere affect wo ma wadwuma ukunu just every yan kodi bi nyina sabi affect okay of course nyina affect but what did they mention ain't no me be ra we no say lack of good sex one say yeah and na me ba na me bisa me mranche na wo fie ni say as a believer say didi ni no e dia no feel say yeah the factors e be ma ma etimi achiti na enkomo no ya na me share nkura say ya yenta na ye ma mema ni nkomo omo ye youth no ye no omo ni nkomo say we've always advocated for the girl child ya ma ye neglect na me mranche ni nkomo omo bie mani woni ma bebre ho okay oka say oba de sabi onye bi da no oso oba de office say we university office ade a ebetimi ama oba ye we lack of good sex na me ka say me call me wo counseling psychology school na ye real life story bi by so for so for panyin bi ba ye ntumi body wakoware na okowura awade enum no sabi be ma na de na ti say na it's secret ye ne ha den say ntumi nyare de ode ya ne say nsuo famu ba sabi so ode jonso na ya say wantimi anka ho we ya nkire oba no
asori na ntumi anka hwe be ma no a no ade no machine ni kura no ntumi amoso anka hwe se me challenge ni ye ya ne sa se mo san kato aso no bufu asefem ahomete se onim so oware a ohu oba so waro ne ho ebeba so 87.9 Kumasi. Just say ya say into oba we no onya ne dead yes sad now I'm not going ahead of myself but me can your mammy and album lack of good sense any religion say oba ne papa ka oba no ko ne papa mania ne papa say na ofri aware anu ma e de ensem na nkofo beka se sofo ba kwa awade we ni dakro wasan ba fi enti ne sofo na futu ode ba ne say for his reputation ti ontinem. Wow. One say, yeah, so phone to me, the best at every fee. Say, the church is so hypocritical about sex. Now, I want say, yeah, so for penny, I would DM, I will memo 8. Now, I'm perceive a better about what sex is. Sabin Qualano, so for your dad, no yam friend. So for then they go rather my dear Nancy. I get so sad to say, I'm sorry you're so hypocrite about sex, but yet we all enjoy. That is why men person may run in some on, but in statistics, no who say, one a share porn pa and cyber securities, you know. My porn pa religious people. Mempese metwa no mempese metwa no sofu pani bi owo US conference invite asofo owo wiase nyina akoi wo mu wie na wo mu ye review no wo mu call internet so no pornography asofo ne hwe no sa na wo twe no mu call conference no enya easy what you say na pacho baby a makati ma make akra 1 minute bi ni say awrehu what me call asori bi na bia wo kasa mu na sex abepiem wapon na o course of office bia for refreshment kitwe bi no papa ya hadie ya na esansem we no yenta me so yesa na ma fa kire bi sa driver no because me cars magazine me bi sa driver say papa wawo o say ne mai 8 na ye den no wo ye ye hypocrite so ahomete say na anche bia na me mayo an ba ye mu bi kwa yes ya say answer one spiritual ya say so for no ka adwamansam no onye spiritual Reverend Shapa Chayan one was say asebo one was say auntie bi ada ye be hia bia be di sankomo we bia one was say me eya na ahomete say he fan ye person yen youth no enya information about sex free apart from youth no kwa awari for na wo fie one was say me can be see asem so say me ba no a okoware ye no oba no ye virgin ye be ma no so ye virgin yes say bi ma ye ndi ye ho ansa na yakowura wade na ko so o ye na counsel omo a one must say but for nyamiadom intervention can you imagine say even on the honeymoon bed no cry no na phone call so you say faha raha ye we just one na just mbese me say one say very asan hometi bufu adentina nipa abeye counseling for 3 months asori ye one say the pulpit no you feel say enyema bi tene se e ka wasem enyema bi ntene na bible ka say enti adam ne yiri eve koda ye no na omo pese omo kire say omanda no ye omanda say ya apple omanda just say one say ahomete o de be fan say apple no omanda o kan em say 4 no Genesis 4 no tama set mo be ba or say then Adam knew his wife. New Living Translation they say Adam had sex. Oh baby could you say and they had sex again. Just say one will say bufuna say we are religious person na wo tie mi a ebia when nyan komo ayedi but ebabua wonti na wo say wuti until be ahomete when you look through my eyes you see I am passionate about this
because say ya say ye tia sorry them ye gina pulpit mu na nyame di nimde ne tumi na ma ye to educate people for the world. Kai say we are called to the world, not to the church. Ye betu din kura. Ba say sex ni pushing man mo a man e pushing almost to the extent say be ma bi o hokra no a me say sofo say be ma sofo ne dey oba ware wa so dem no mo kofie. True life story na me catch up. Me ni wa me se me ni ho. Na oba no ka nim no mo tie kire no. What started rubbing the hands. Said that made them in sunny nam papa nsahwe. Now what started in sunny nam na swechi. Na papa chechi go for me put John myself. Oh, can you imagine? Then suddenly the woman quelled. Me him say quelled on one who say I say enwa. No what go set ne shelf no. Enti no dia ubenya ye. Sabi missionary me da ho be ye do be ye neko. Banche da ho ebo. Wow, say me can now so me catch us say a man tie ne asofo ne wo mo aye no mo di nkomo ne say missionary na ye mere. They don't now tie the word missionary no person just say and no there for the religious people. What sound like ya to but it shouldn't be so. One say anti-sex, lack of good sex. And one of the reason why wow enko into me entina ware mu omko fa mema for French. On say anti bi show so ba we so wa fa be mada. Now so be ma no otumi riding no. Wow otumi riding no said ye wo pe. Ansa no obenya secondary virginity no wo Christo mu a. Anti bi na obesia be ma no wa sorry dem ho. Na ni sabi ni libido no wo soro. Or you'll be no dear naturally meaning see a bedroom or per sex. Son a inborn what a and she doesn't have to apologize. Sabi sa who will be now only be don't know what's right. You don't have to apologize so we but it is our partner na mommy and no bedding common now we meet each other halfway. With the 50 by me the 50 by yes I won't say. But young kind who no say, San Yamano Ayaye na Ekaho, into religion, a lack of good sex, no Ayakabum. No, it is one of the major things. Harriasi, and am I yet pretending to be who we are not? Okay. Auntie B, yes, so sad to say, yet ya saw them so 7 coffee, 18 coffee from what I saw then. Mammy, Messa be sabu. Now, they don't cry so more your cry now. Or fast single menu. Married women versus married men. And no more your madiano. And to one who said, May Shas and me started with the foundation. The foundation of the piano me cassette. And Koma was say ye dear. Questions say what say ye bisa. And Kitahua was say ye dear no. Yen and to ye and one near Kora dear. Now, what dear no so no. I want to say, yes, young one dear, yet treachery. Make us say, Nipa could 7 years to become a doctor. Nipa kosia juma, obi kosia juma fitting. Now, Antibi, what had you so nice star, or fan commerce be apprentice. And yet they are, the madam better in your way, for way bar, just say, the measurement to say, ain't no, or ye trained and son a walk. Sabi, Eddie can't dance a beddy camba. And son a wako, party I say, ye be my main hair, no one who say, oh, say next year, then no cry no ya back on now, cost the open one, won't see will be. Yes. A dear Tina, a bad dear friend is an institution, a Debiame Cassa is the only institution that will remoire, ya do certificate to Mawan San where we. What remoire sabe? So what meanwhile, with all other educational institution and other things in this life, no. Uriye nanka ya there was certificate amount say auntie you see I the Western you are on your own into this world. But wait there. Who could remunuano? Not yet the amount. And to one who say we should stop being religious. And to money be brain no ko remua. One who say na sebi to mean didn't said there. But one point I would want to make and add in the same. A man can say, men are naturally project driven, but a man in terms of sex, we are process driven. And the process you start in the morning. Also, by my project man to buy a papa. Chale,
oh bi okra no or basa quickie but also na bia the whole day no why you honey change say your husband should start something oh what send a text message bi ono ba ya no abegina so pam we are process driven until no it start from somewhere bi okra start ya nopa it start from the kitchen it start from the afternoon from the text message it start from oh yetika mokra no don say rob me tie kakra bi oh try oh and no kwan when you somewhere and one say my dear a few women in full orgasm and there another topic for another day e ma do do a enya orgasm reverend mama bra ho na yenko obi say explore they are exploring because they said the reverend Isha Eke o si so no religion inti no we nya kwan explore different types of emema ne ade nyame adum say waware ena ote ba ko ho sa opese o explore eno no etimi pia ma ni bi say me ko explore what is on the other side. Yeah, precisely. Okay. Mami difa kakra wo bibia revenue share kan na membra wo question so. Ema bia wo mo ka se me kunu ni machine ni sua. Omo se sua. Mpacho mo ntie ni. Penis. So we oba na won tasty bi da. You will never know which one is bigger, longer or small or tastier. Okay. Enti oba bi obeka se me kunu ba mesua na sa oba no owo problem. Problem awo ni se wentimi antwen anware na woni be ma ni duawa de ya prampi de mu oduro de ye hwan afa wo settle down no tio oba bi ansua saa de no ba me due bi wa enwa but emu dudu I say a stout man no so what I say enwa but we here oba then tell me differ wa han say ensem bi wa ya address ni ye wa anim saa na enipa ntini ma biase I was say oba bia ansa na wo be ware woni mema adeda se bema na wenya no se so se so I was say wutimi endure na afa ni saa because say when you kotekese de eye dududu what testing yema bebre but what say ana ewo mu na wasate oni bema bi asate bema we onye aboni bia adentia because vagina is elastic. Vagina bia elastic. Etina obewu a na mu abie na ne ba no aba. Ne ba ni be a with time no na asan amoa. Ti nyame nyansem no penis bie ni wiase a entimi nko oba biase. But what juwania siwa gege so for be so ko see a girl be that o see girl no bedroom for on such a run the dress o say or again as say we na Akoma. Just imagine Reverend who your ba se wo show ba si na hu na Akoma de na esie bibia tete national project who just say one group bedama say ana adia hu pa make an ne e wo radio so oba waji ne nipa betina so dem so ware Yesu na okofana a na Yesu opayire aka wo je wayo ho abesiwe ya na mukasi Yesu wajimi Yesu onu aye wiase agenkwa wo opayire a kaje wayo na Yesu na medala zo ba wanware no pe trouble Yesu opayire a kaje wo koyo ho abesiwe na Yesu abeware oba bi wo ho a de waye no ho no hwe bon sam crack ya mesin ne but some post ene me be ka sem bi wo ha me be to bomb bi na bi adaachi ewiase be consider patoma me ne yenko book bi a me pesa me tworo na ye me din but ma start it me pesa me ye proposal bi se nke be ya empenatwe asori njintum papa sisu bie mai na me nko agbozo ho bra uni nyetia asori mu pew empena no wo mu twi ye twi etumi ye mu a enka asori yenjin plantun especially
se mu ye omo council no mo ka se ye de ye twempna but ye kwa bia so ye be ware asori njintum woni nyentia hwe me di suffer from 88 abesin ne magia na council na dwuma me 30 years bu na me koi enche bia be celebrate magia menti ase ade menti ase ni se mame se oba we ware na sexually we ni se niema nkoyi a we be ma be dey we fa ni sa amama hu amani o Emasu hu amani o se ne dia ye meti e wutu ama ti fa mama se mbem amama bi hu amani because asum meti me bossum ni din se me yiri wan ko be ka kire me ye conference a national conference a man kwa and as of mame for second day na a me company for the beka chance Reverend Kwati catch sex in one some kakramaye me shall say make our warisem me nye conference a ma esu said that conference in fact that day me wife intimate na dem wo osoro kwotena bonten edu question time asori no president wo ne yire osu wonim da se oba ne be madan ne ho ba and them say topic for now oba na worry for almost 40 years wonim da se oba ho ba ena emani su yekununom yekomo ho a ena wo ye jamafo ena wo de wo nsuo nyame ena aka se wenti na me worry ye nto be kwa koye wa bo etuni ye wi anya bi sa se sofo be na be preach sa message no ha na ye bom din atemni ye di matemu di ye di asoma mo kan no ye di matemu di na nada no so se me sa conference na se in fact me duru wa na sofo mpanimfo bi hia me se fi mi kam no sofo kwate e be ya asra kofie na se no mu asofo ne di watemu ha no e fi be si ne omo mfem ma mbeka sa bi oda o ba sai omo yirenom ye be kwa Agbozo herbal clinic me say e kobo no ede nanso yaboafo no omo na boa yen ade bia yetimi di dwumedie no ede ebremu won say efiada easy friday say na ya ye kwa abonten so ne etie de ye nuanom omo wa abonten so eka ede afa ye topic yi ehu enti ye be kwa omo ho so na yakwa akotie omo kakra na ansa na no se o pe ba bi akwa akosua de se be ya obeye adwuma e wo airport ana se airline ana se travel companies ni bia enko ba bia se Anchor Aviation and Professional College ye be kwa ho na ansa na no ma Agbozo enhya se enkasa ne nkomo no dewu to asoma miemia oye some say adekese kotekese we nyi kotekese koteketwa ni nyina timi ye adwuma ma na ne ha adwu ye the pass Reverend Bo onye ye the boss a man be bresu esu is that so mum de na timi enwo sisi wo ya akose ye ho it dey dey man nye problem okay wo sa ha no bi ade furniture Agbozo herbal clinic na ye ni wase nyina ema na ma me fa nchiama tiefu nyina ya omutie me ewie Agbozo herbal clinic na mosugusu a mutie na Agbozo herbal clinic yesa yadoba bibri enkankane enam de how bia e wanam bia Agbozo herbal clinic ye adwuma yeso yeye na enen komo ne be kasa bibri afa premature ejaculation ho okay na before say e be kono so medical SCC yare na esesa ne bi eso na atiefo nso atibi na yedi kan yesa erectile dysfunction se ka se erectile dysfunction on de bere ma on de enya adwuma enkane ho da form say team na de da form say team na wade ne be de kra ni gia bem ye de madam so betwa fa akiri ama aka se me yiri abiamafo ne ade hebi so wo how bi na obema no enkane ho intimi nsori na de oni akire Agbozo herbal clinic na yedi wasem ama na bibia atuto yie Agbozo herbal clinic say no man has an expiry date no man na obi wo so say the reverend kind ne be man na fon ayetiatia kitikita lengelenge ti pencil na oba Agbozo herbal clinic yaso ye wa ye wo sample oba no akire papa me the size we bi na mpe we bi do fansa akire so Dr. Penny wo ho obeboa wa ma won so aka bi pepepe
na nso wabɔ adwuma ma yira ma wa mo wetima wura yire a wona fra o mi wura wetima wura no enti sɛ wutie ye wo Kumasi a no afre 0553 41 77 52 0553 41 77 52 na wutie wo Accra nso a na wafre ye wo 0241 75 02 82 0241 75 02 82 na wutie wo tema nso a na wafre ye 0557 40 26 96 0557 40 26 96 Kumasi ye wodi chamso May 5 Old Health Insurance Junction so kwa na Agbozo Eba Clinic Kumasi ye wo na Account ye wo Kwashiman ai ben Kwashiman ahemfie tema nso ye wo come to 25 Savannah Junction duruwa ubusa akura ya wo ne ne sa Agbozo Eba Clinic ya so ye na wo hina obeso wonsa wodo bakọ na nso akwaje wayaresa Agbozo Eba Clinic no man has an expiry date no man has an expiry date na ne ebe kasa bebre afa premature ejaculation ho okay bere ma bi nso ho a no so ho a koko adidi ni mu a oso wansim so wansim betima wansim ama nipa won ho nyina aduane koko ubo nso asabi ojane na ya moja nko a Agbozo Eba Clinic se wo ehaw yi mu bia bomodin ne tutumrika bra ye na so ye so na ye ndi wa asem ema bibia enye kama Agbozo Eba Clinic Kumasi wodi chamso May 5 Old Health Insurance Junction so kwa na Agbozo Eba Clinic ye wo Accra so ye wo Kwashiman aye be Kwashiman ahemfie uduru Kwashiman ahemfie na obisa baby Agbozo Eba Clinic wa akora ya wo ne kora ebe so wonsa e de wako Agbozo Eba Clinic ya so ye tema so ye wo community 25 Savannah Junction na Agbozo Eba Clinic ye wo Agbozo Eba Clinic say no man has an expiry date no man oba how biara how be ma bi nso o ma wari fihia bebre awosem ayi problem o ma pawa wo munya Agbozo Eba Clinic say ka wakoma to yam oye doctor Nyankopon ama ni nimdie a ye de ma awo ema bibia fa enamu yade eni enamu bia no behu Agbozo Eba Clinic ye be hwew na enigi sema ewo mu ye say ye wo ultramodern machines a oba ye de be run test amount e be ye scan e be twa scan amount e be ye labs eni ade ye hunyama bebre ehu adekudie potin panti a wo saa ehawnim adekudie potin ti a wo saa ehawnim ne ye gina so na ye treative nye so ba ya na ye sisa bibia ma se giko da bi ye wo machines a ye de be sisi so ahwew na ya ma unuro ne ye treative atu ya de na se kra e de ya ma beri ma bi nsu wo ho a onu hu se ya me de me bo adwuma ho na nso ontimi nhye oba nyinsen ma wari fihye bibiri ama wari no ntokwa de bia ntokwa bibiri Agbozo Eba Clinic se ka wakoma tu yem ibedi bronya ho o se won suzutu etimi hye ho kan nyinsen na bronya no matima di ama eniji abam ma wari enu na nkoma ebe kasa bibiri afa premature ejaculation se ka se premature ejaculation a eye berima wodi bo ani ayiri no abesen no watwam kwase yo mesan about ho na what also from premature ejaculation no mesan about ho na safe na wodi ofidie no ato hanum se ya Akoma 87.9 ye kasa edia afa edie nti na ema awarefo no mu bi efa omukunu no mu echi sa enkomo no na enne ye boy ye Easy Friday edition of Akoma mu ensem nenne ye wo counselors ekukudam mienu ewa ha na ye treat sa topic no ye wo Reverend Mrs. Inshra Edujemfi oye marriage counselor na Reverend Kwame Kwatin ono so marriage counselor esan sofo omo na ye ni omo ebo enkomo no Reverend Inshra mema Agbozo akasava timisan embra okobio na me bi say apart from sexual pleasure no e dey bio ne san pia ema omo efa omukunu no mechi lack of let me say
financial instability. Financial instability. And Okay. I said sika. Jete. Just say and yet consistently flowing into the home. So when I'm say debia no debia me ka say ma ye bosika kan akoma ho. Ye bosika kan ma akoma ho. Enti no say men ka say sika e wo say ye the reason why. Medical ka say bibia no justify oba so akochiti. Me ka oba so akochiti. But nim say ye mu bebre ye. But bibia no justify but say sika the financial inflow no a ewo fie no say so start say eti na say be ma lusu na dwuma and say no ekoba say oba na sha say o provide for the home which naturally is not supposed to be so. Okay. And no ka homa e ma no bebre ekowura baby a what you say me ma bebre a sikanti say bi omodu omo initially na omo yes omo ye to take money or more satisfy a condition be empo dia behwe fie but that is wrong. Okay. And okoye na sebi ekoye ne de no se be ma no a ojiska akoma no kra no sa de no kra sebi onimdi enti no ene menta he na se cash be sen flow aba amo no aso adibidi a ene me shaha na eja me mbo ne kakra sa na mento aso okay afede you betimi asan akọ agbozo o say you lack of sex good sex enya sex bi akeke good sex eye baako na financial instability and also epushi emani bi ema omo efa omo kuno mo echi enti yanko agbozo herbal clinic no sha se emfiri wo say premature ejaculation we hu sha se na fa number no sign to dwabium esai fa maye. Okay. Enti ye ka say premature ejaculation na premature ejaculation ye say obi ne ho kanihia enche na ne ho asane no enche kura obi odibo ani ayiri na abesenko na sese yi emema 10 ejina wa emu 7 to 9%, emu 7 to 9 de omo no ba hia enche na won ho asane won enche kura na won ho asane won obi wo kura de ane de kura de wo ron oba na ron ho kura otimi jem onya mo adwuma no so na wajem na we na so kwesi oba no befu achi obechi ti e ma asumdua na se anije entena awade anim enti se minua be ma me papa mina na wo tie me awie yi se wo ha wo bu a mesra tutumrika bra agbozo herbal clinic yaso ye na ye nhwe na ye ntwiti e ma eno so asi entu cause ade a ani wukura so wa go shi oba kama mabon ho kan ade na wura de ma awro ho a enye fe enti se wo tie ye wo kuma ase na so wo ha mu bia obeba di chem so May 5 Old Health Insurance Junction no ho na agbozo herbal clinic yaso ye no ewo na utie okumasi anu afre 0553 41 77 52 0553 41 77 52 na utie wo Accra nso a Accra ye wo Kwashiman aye ben Kwashiman ahemfie se utie wo Accra nso ne importamu nso a obefre ye wo 0241 75 02 82 0241 75 02 82 na utie otema so beko community 25 Savannah Junction na se utie otema so ne importamu nso abefre 0557 40 26 96 0557 40 26 96 na premature ejaculation ya na empempi start free merema omedi infishia 40 and above free 40 eko na omutai experience sa premature ejaculation na premature ejaculation say we merema so in terms of percentage so we merema 100 siwa emu 60 to 70% our premature ejaculation ya omne obehia enche na won ho asane won na premature ejaculation nso yemu ahodo na de dikan ne lifelong premature ejaculation lifelong
ono de free day one na ono oba hia ya ne ho ancha ne ho sane ne hwe obepem ne ono oba bia hia ya yiri na abesenko sa ya de ye ne guase ya de mde bia am kase ye ne guase ya de se abema watimi ahwe obo oba ya adwo nu mu aye ne bre na dru fi ayiri watimi anko 1 minute kura ye ne guase sem enti so we ha mu emu bia me pa chew bomodin aso beba agbozo ye ba kinike na aso ye na ya hwe na ye treati na ma bibia atoto yie ama ho so atọ se utie okuma se a kuma so be frɛ 0553 41 77 52 0553 41 77 52 ala utie wo akran so be frɛ 0241 75 02 82 0241 75 02 82 ala utie wo temanso a na ne nipotemu a so be frɛ 0557 40 26 96 0557 40 26 96 agbozo e back in yes no man has an expiry date no man na ani je sema wo ye ho no kra ye se wo ba ye wo ultramodern machines ahodo ya wo ba edibesi so ye test amount na yehu adekode potin panti a owo saa ehaw ni mu na types no so de tosu mienu no acquired premature ejaculation odi usi sunu na odi otimi gbo adwuma kama by afekodu ebre bi se afi de ono oba ahia ma enche na wo ho asane enche kura enam eniamaniama bi a wayeye ti se masturbation ene ensanom ene eniama akeka ho nti sisi no woni oba ahia enche na wo ho asane mesrew se utie bi na wo ehaw mu bia mesrew bomodin abre agbozo heba clinic yaso ye ho na yenhwe na yentriti ema bibia so enye kama enye wo varied premature ejaculation eno de every ene wo ba adwuma kama etina de bo ani yiri na abesenko eno nso so wo ba agbozo heba clinic ye be hwew ye be treatiw ama bibia so atoto na akom kama ama won so wetima wura yire ama anigi abafie no obasa from wura aka ho yesa ai ya numbers no ewo uba kumasi a yewo May 5 di chemso Old Health Insurance Junction so hwa na agbozo ye ba clinic yewo tema yewo community 25 Savannah Junction uduruwa ubusa agbozo ye ba clinic ubia ebe chiro accounts ye kwashiman aye ben kwashiman ahimfie na agbozo e back you see no man has an expiry date no man has an expiry date eti me sorry afide so na makoe me sa de me numbers no bio atudwa na wo outika mu onam na wutie bi wo fie na wo hwe yen so na wo so wafa na wa frɛ yen na ebre ni tie bi ni atima ammo wo yade ne so a eno nkyerɛ sɛ agbozo e ba clinic yenye ofrɛ ye na ye no bedi nkomo obu won so a owa akiri pa ofra o se o mo house ni se me pese me ba ho ne nso ekwan ne wa me nyinni ene me busy schedules bi nti metima aba eno sa no so agbozo e ba clinic wo nhyehyɛ ye sonko a wone sa nkrofo na omo wo akirikiri ni nyina eye okay enti se wutie ye wo kumase am sira kumase fo mo fa mo bidie do be fa ne phones wo mfa na on fa ye number yi na won frɛ ye na woni ye eni nkomo kumase wo be frɛ wo 0553 41 77 52 0553 41 77 52 Accra for Monso mo be frɛ wo 0241 75 02 82 0241 75 02 82 na temans for so afrɛ wo 0557
40 40 26 26 96 96 0557 0557 40 40 26 26 96 96. Agbozo Herbal Clinic. Yes, no man has an expiry date. Yeah, that's pa Agbozo. Someone so maba abeso yimu na de bia ye di dwumedie no e de ebremu eye Akoma mu nsem dwumedie e baso e wo Akoma 87.9 na mo hwe ye enso e wo Onua TV ene eye ye Easy Friday edition of Akoma mu nsem eno enende ye bisa se edie ne pia ema awarefo no mu bi ema omo ekọ ye ne Reverend Mrs. Inshira Edujenfi ena ebo nkomo ena Reverend Kwame Kwatin enso ebo enkomo na omaka bebre reasons no say de Reverend Inshira ma ye mienu megidi se nyame ya adom na se Dr. Mensa be kase wie na Reverend Kwame Kwatin bet na se ono so de be ka ho na ya kase lack of good sex etimi pia emani bi ema omo efa omo kunu mechi ena financial instability be management say nti oba no ena ehwe fie nti ene opepe okope support bi wo baabi na odi abe support fie na wan hwe yi a you say there is no free lunch nti ono wa ma uska no eye den ya odi wechi so e be ka fom eno so timi pia emba no but in any way omo justify say eye lack of good sex so say financial instability e wo so ba warefo ofa ukunu echi yanko Anchor Aviation and Professional College ho na ekoji entity ye se opese we adwuma wo airport airline and asset travel and tour companies ni bia dia school e wasa wo kwa Anchor Aviation and Professional College omo ye training center for ICM UK and ITA Canada so he HND and other higher qualification bia na opese ye adwuma wo travel and tour company e no ane se obeko Anchor Aviation and Professional College na oni omo aye akosua de eye 1 year na obekọ adesua no enu achi no nso na omama 3 months attachment opportunity ubewie no waje pabne pa wo dwumedie ni mu omo main campus wo West Fijai Takrade oben Dr. Amwa Clinic no enkran so distance learning center no wo Joy Link Travel Consult premises Dom Born Again omo online studies option enso wo hɔ a ubetimi edo ho akwa don wo mo registration fee no ana form 300 Ghana cedis deadline 15th December nti kope o forms ni bi na fa ho kobo Anchor Aviation Professional College ubewie no na wenya tete ya betimi aye adwuma wo airline ana se oil and gas company bia opese okoye adwuma wo ho BA Ventures enso sales executives na oni omo aye adwuma osibusume so obetua 1000 Ghana cedis so be ma commission e de aka ho afei so o hostel facility e de ma mo amone ne be ye adwuma no na bebia mo beda no so anopa bia mo kɔ adwuma car e de mo bekɔ na mo pon so a e de mo aba frɛ no e wo 0536 790617 ena 0598 921817 BA Ventures marketing company wo Kumase ope enimdia for sales and marketing executives na onemo aye adwuma. Dr. Mensa, good afternoon. Good afternoon, Tobrosi. Pacho ho ye de. Na ho den sa kwaba ye. E de nyame ase fiade bia wo be hia nsem na so hia nsem pa. Na so be hia nsem ha pa. Ma no de nche ma no ye fa ye kunu no mu achi no nsem ha. Nsem ha o. Nsem ha pa. Nsem ha pa papa bi tendu ye mo omre. Ebi nso ntimi ni omo yere kunu no mu ni nkomo. Je say normal ye beja communication wo form yi. Ya tro wa ha ye wi e wo form yi. Ni nyina mu no na masa wo mati komo nko Dr. Mensa won kwaji nru. No. Nkoji nru. I tell you emra o yere fo wachi say. Obefa wachi. Ade de man pene say okra de oyo be wunum de meken. De man pene ya de na. Yo we Uyu wefi. Na no asem ni tum pa. Na no asem ti me pa. Reverend Betchlet bibia mu. Onim pa say ma mo mpa de na age ne. Ti be ma de wo say odi wo mema sem. Ya ka say di wo mema sem onye ntokwa ku o. Da say be mpem no, okọ na obi ne wo bai struggle wo mpem pa so wo bo no. We say be onye ntokwa. Onye ntokwa. To bo ase na goro na ye no ho adwuma yi no wan ko fa se be wachi. Good sex na Reverend Isha kan ye. Ni nyina this all call Dr. Mensa de ni a process. Yeah. Dr. Mensa he back no ne ke no. Yedwuma dia ye di e wo ni papu mu den ho no nyame adaroma
wo soro yie pa se ye di yie ka sem de a na che se ebibiduro mu no wo de Dr. Mensa si nchen a enye yi nyame adaro ma ye ba yi wo mo wanimu ye ho asem no mu se ye kana bibiduro pa de a Dr. Mensa no wo mo aka na Dr. Mensa no dwuma yetimi die no efe nipa apomoden ho a wo soro yie ya ya dwuma ya mafe nyame asa ade bia kan ye ho enu nti edwuma die se nipa hwemu no yakoya nimu pii ya enipa bebere wadwenchia ibi se ye kasa obi ya bibiduro ana wo ye dunsini ana chese wo ye konfo nya sa na tie se obi eyeduyefo a se nipa no nyame ache na ade nyame de ache ne se akwan minyinu so etimi ko ba se wono atimi ko tie do no ede ma obi eno ma ne hoto no obi nso wono ma wo process onim ne combination nti no de store na o mo ton na obi a prescribe am obi se wunya malaria de ne ya no maduro we si na yen ya de ne nya sa na tie yen ya de ne ye se oba ye honom no awo na wo pe na ya diagnose you ne ye hu se no ne de no na wo die mu no yale ye wom be ma no so ne nkwamwa na ho din ni mu otimi ne oba nyinsen ma ne yie ene sa de a ye nananom na omutimi de sa duro we se hwa wo duru enti awo no se opese wo ba timi wo a e wo se na awodie ni mu da ho enti ye duro be na yetimi de krinsi awodie manade ye de ma awodie mu da ho no ma awodie nso se epo anase bibi besi ne kwan a no na ye mpanifo frɛ no osi akwan minu ya ba de meken wate ase osi akwan no eye hemorrhoid eye koko na aye tai na wo ho enti ji se onya duru a eye koko duru a no wo den na de yi sa de no ho na wode na no abi enti e ba sa onya be ma wo ye feta na won ni hia na be ma ne timi penetrate ni yie pa kwan bia so se otimi etole ba ma ne yie enu nti enipa bebrebe na nimu saa kwan no enti ya no mo de ni nyina frase yesi obi ye bibiduro ye ni dia na chese oye konfo nya saa na tie nyame nimu de ode ma Dr. Mensa no wasa ade bia kan ho na da na me kan ho asem se ye o yale ebiti se halitosis obi a obie na num aye nyina ebedwane afiri ha sei ma me no wo kase se menum bon a ka wo twa metuma ase dok na me paacho me ye me hu yi aba o ko obo apa je se menum bon nti wo mpese wo betra ho enum kankan yalefo ama me mpese ye beka ho asem pii se wo saa yale ni bia yale ye wo yem na wo mo didi anadwo na wo tanya saa yale no indigestion problem enti se unya Dr. Mensa ye betimi de aduro ni bia ma na wo use no 14 days a onte kankan bi wo num na wonu bon abede na watimi aka so musem enya yale papa ntin so so adwuma bi a wo mu bia se nka wo num a wo ntimi na wonya adwuma no wo director kora wo no wo mpe wasem ukunu na wo yere saa de we nyina na ya de fon eni kwase so ena bia na wo ntimi mama so ye ya sa develop bibi fufuro bi wa no so no se wo ti wo fie kora yetimi de aduro ne bre wo ne ye fe ne delivery service bia na wo ntimi ma wadwuma wo ya na wo wachiri boligado ho Dr. Mate won kamehwe wo TV so ye betimi de abrew wo bra wo ma ya so ye kora ena ma mehwe se nyame ye wadom na wo ba ne ba no se nyame aboa wonyini duru level bi a na wani da so wo ye kese because obi a won wo ba ne ni da so wa wo ba de wo so onya ni da so na kora ya fe de wa wie school ya wie university na wa hase ya num no bone wani da so wo ye maame ba ko ofre me wo doctor me ba be ma ba ko pe me din ba koro wa ma me di awre ho ma me da kora mintimi nda akora na enum no enu bone na sisi akora ono de ono ne de na se de asa akọ yehu no se wo de wo no ho inject no ho enti wa ya ma wo ye jonki otimi begina wie no apege na ni hwe ewiem na ase Yesu bento wo hwe no kwan saa no ma we se no mo nso ya de a enti oba tai sa oba ha se onum no bone ba bi onam no nya hwehwe Dr. Mensa chiri kwan na yemo a de ye kan ya sa hote enye ye ho nete ye ya na agudi na emom de ye pese ye kire ne se nyame ache oba no pro ana ba bi a wate ase no wo kofala we wo da na jonki ba ye betimi ama waduro bi na de afra na aduane ama na di wodi aduane na 5 days time pepepe ontimi nko ho bi watua ne nom no eno na abo nipa bebrebe a enti wo kasa oba ye nubone o se na efre Dr. Mensa na ya boa won so na wo ko anim enti ye ni gisem ena de na me ka honhum mu asem ada bia me ba ya na me boso no ye obibi efe ne sasa se bedi wachi nso a eno nso e ma wa bra bo nko yi
eno so ya na kristofo bebre sei na me me kristo ni mi kodwale sasedura ye nka se makoye bosonsem dabi ye nyina ye kristofo na kristo mu no se obi ye kristo ni na wo dwale ahaban a wonye mfumuso nyame na danfo pa na ne ko na kra na David wo dwale saseduru bra okokum obi kunu Yulia ye okofa no Beseba esa kum ni kunu Yulia no emoja ba den sa ho nti wasije me de adwra haban ebe teme kra ho bani ampa wo ye sa nyame hu no mobo enti ya won haban na bi wa ye nom koyemu ebi won so a ye de wasa ebi won so a ye de so ebi nso wo ha ye de dwale na wo ho ate emfumuso obia ni ho da eni se wa bra bo nkoye otumu se wotale ama wae wo ye bibia emfa ye won haban etimi di dwale ma na yeyi na wo ho ate ohu fi nyina na afiri ho na wade ho edi na mpanifo se wo bekum tromo no wadwa asaseduro de eja no mfa na mantesem no na mkwaya because ansa na obi bedwa asaseduro na enumi bia bedi wachi na saa no me na abedi wachi no se nyame anya wadom am wo anya duro bi anwale na mfiri ho no mo a wo ye adwuma enye ye usikasem enyina wo wale a enkoye bibia be bia wotale ebe wai eye simple enti ya wadura ye de ma wo mu dwale na wo dwale sa aduro no so a ebe boa wo eno na ye fe de sasa aduro enipa bebrebe ma me ba akoso yi doctor menu adua na asabe asem agama na ego ho na mete ho sa mete waduro nka bi dwale bie no ase bibi na akata manim na ya yi afiri ho no mo ena me no emodu mienu kura na sa de me ka kire wo mo ehwe ye ne se me kasa mensuo bom kururu age se wo mo nyame pe wo mabo mo na betime kasa enti se wo ye obi a wahwe me ache what Dr. Mensa ho asem se wo papa no de enuro de nyame ache na de o nyame a wache made no nya sebe yo sebe nya mwa na mede ko bo mo eye nipa nyame aboye no na nyame di nimudie bi abedua memu na mede bo wo enti wo mo nyame pese wo bo wo mo no se wo hwe ye program na ye na abonse bibia kan da bi ko ho na obebo wo beni ampa nipa de timitua na mo ba obonse na nyame nam ye so na waboa no enti die nyame epe na agi ni bia te ye kasa o ma no ho ye hahwe akiri kwae na obi wo so na so we ne bo no wa eso de mitri obi aso bo wa de obeka bia enka ne twokobe edi de me pesa me kire atiefo na omo hwe ye nse ye de number to dwa e ya ma ho mpere na twere ye number de beboa wo kwam bebrebe so de beboa wo ye kan enipa bebrebe na nyame nam ye so aboa wo mo yale mu de ye keke kan nyina na wote ye ne na se utimi fa ye number na ya boa wo enti number ye didi dwuma na me de tu dwa no de edi kan ye WhatsApp obetimi awese bibi keto bi afa homa ne so na de ato ye beyi wa no ne aboa wo eye 0244 92 12 69 0244 92 12 69 and I was 027 11 73 551 027 11 73 551 your adwuma mu line o no ye 0532 92 8095 ya chiri kwan e wo Kumasi kotwi na da bia meka na mo osiri kotwi no wo tra santase a na wadura nyinem ahenema kokobe na fe wo ba brofu yedu kasa na se chire nyina se brofu kasa mu odu pa wuduru brofu yedu atwamu ho wo pede ebroni krom na bra kotwi beka twi kire Dr. Mensa e ho de twi nsensem kwa na ye ne ho kane wo ba Kumasi na ye do ko wura bank ye ka brofo kire wa ho ba punti wo mpese wo be wura bank kura ye se bra kotwi na beka twi kire Dr. Mensa na bibi biala titi wo bia ye nya ho abotre na ye mfa ye krom kasa yi ye mfa nkire kire wo mu ne ye hunu kwa ye be fa so ye be bo wo emmo betimi afaka no bi wo sofu line ana tech junction ana G runabout ena pampa so benya car ufiri obo ase kwa so na ebe a ka kire driver ni ne kwa se driver Messi Dr. Mensa ho okotwi kofijo obu ya kwa nti meka da watumi sandboard no tu ya watu no na hadwin pi because wo ya mansan kwai enso edin ne wo ho nti wo de oso wo besi kotwi Dr. Mensa kwanta ho ye besi wo Guinness ho na waba wo kwa enkana pumpuni manta mu a
ye o Medina Zongo Junction ye wura Canada Japan akompre ko na bro san ye o Medina o man FM ho no abro san na se ene ye wo ayedi adwuma enti wo tema wo ayi kasoa wo koforidua abuli baabia Accra Central baabia ye enkra pumpuni mantamu hye so de eya afo ni kire Medina oba ye wo Medina Zongo Junction o man FM abrosan na se ene ye wo ayedi adwuma bibi bia la efa ni papo din wo bia no wo de wani kire ho no mo a obenya wayalesa eno nti de ye ka nyina akosie ne se efa na yalesem ana de ebobo so nyina se bibi se hawa wo de efre number na de tu dwa no na fe no ye nkire okwan enso koko ho epensu dodo enso dua na po ni enye yie asem tietia ye pese ye kirem ne se Dr. Mensa he back ne ka bobo no nyina awie se bibi bia la tietie wo e wa yalesem no wo frɛ ye ne a ye bɛboa wo enti da se ne ye besan ehia bi ye da se papa Dr. Mensa nyame ehwa ya ka hwe ho se aya ye kwa abonten ene ye tiefo ene ya hwefo enso edi nkomo e wo topic aya ye discuss ye ho nti abra ye boaboa sa voice no ano na Reverend Kwame Kwatin so abeji na konwa no ma yenko 3p garlic mixture hoy na ekoji garlic edro papa entu yare wase nyina emfama high blood pressure ebusi immune system no regulate o blood pressure no enso edema junso mu ya uyefuna ye kese ani nyina pe 3p garlic mixture ni bi enom ubenye bi ewo pharmacy chemical and a herbal shops nyina Frepiwak natural ewo 0248 928824 and a 0201000021 titi natural spices ebema wedwane ayede say ope natural spices to say jene akekedro enkete dia ukodwama nso a wo say ope titi natural spices ubenye bi ato na odi aye wedwane ope dodo etu afre 0245 580957 Agbozu Herbal Clinic oni en abedi enkomodada o Kumasi de Chemso May 5 Old Insurance Office Junction wa freno e was 0553417752 Junso mu how enamu how typhoid fever o mfidie mapa o de bese hwe woni padua ni mu ansa na amawadro Kumasi kwashima no so oben Chiefs Palace freno e was 0241750282 Oma yenkotie abonten so enkomo mo ne ye boy ye hwia na afedie enkomo ni nyina afedie ye tisi road a ye nsori biom na ye to aye enkomo no so ye ba sese ya obayi wo a niku provided you obayi wo a niku provided you here bia man so still na agi say wase akofa fofra ka ho na waje be ma fofo ne dia ka ho sine be ya ene fashion abi etini wi ni sa ne mane ma ono so benya bi na ono so kon na ofu ma a kire se ono so we wo na obi won so a ne character e be ka se e ni su obi a en fa ho si provide bibia man e wan say obayi wo onye be ma bi net guy ni shede ni sika bebre no akwakofa obi a o risk and so still na no da so need you only scan e ko out no obi won so a en fa ho say oni net na obema no de ope bia so still na obechiti rochi onye na adin say obejai ana man bi won so a oni nipa ba ko tina bia o feel say oni nipa ba ko betina opese oni me ma dodo na tina ni hu say nipa smith so oni wait eno na ye ne fe tina oni other guys be brave etina we need say we so I say ne fashion happen it will be happy so impress na for me say so ko yes eno so o sa me tina na me ka say obu o fa be for once at least all guys for kwadwo akwasi o ya sisi ai bia mpese me to my head e cost be bia one say 10,000 maybe one guy nipa ni timi afford atu be chima mom we be 5 ana obe chim se na be ya ba be so no onye bi kwa to bag so fa nipa ba kwa wontimi nhia sa so fa be 4 5 am betua no de ato se be ya okọ na ofu mo no smell say yes no so ebi ne se be ma na hye oba na be ma na tini afa ni kunachi ma na afa be ma fufu na tu se be ma no so embo no ho mode wo mpama
bɛrima no so mbɔ ne ho mmɔde wɔ mpam a ɛno nso ma baa no tumi fa bɛrima n'akyi. Ebi no so so na dem to be say fashion. Afɛfɛ deɛ so bɛtumi ama no afa because sɛ ɛno na mede ka sɛ bɛrima no nhwɛ ɔbaa no a ɔno ohu ne yɔnko baa wɔ abɔnten na ɔhwɛ atade a ɛhyɛ no ne de wi a wadrɛse na sɛ ɔno baa no pɛ bi a sɛ bɛrima no nyɛ bi ma no a ɔkɔhyia bɛrima foforɔ bi na sɛ bɛrima no sɛ ɔyɛ no wobɛyɛ ne style bɛn ɔbɛkɔ na ɔbɛyɛ ne bi ɔbɛakɔfa ɔbaa foforɔ mbaa nso deɛ ɔbaa bi wɔ ne ho yɛ ne dɛ ɔntumi ntena ne ho so dɛ ne kɔn ne bɛda sɛn koraa ɔbɛsan apɛ bɛrima foforɔ na ebi nso ɔwɔ bi a bɛrima no ebi a ne ho ni hɔ na ɔne ne te nti ɛno no so no ɔbɛyɛ n'adwene sɛ ɔretwa afa ho tumi deɛ wobisa me m'adwene no Senka ka say for better for worse. Na ne ho ni ho a wo twa afa ho na sɛ wa hwɛ worse no na de wo ko. Ɛyɛ mbaa no bi mu adwene obi wɔ hɔ a ɛba ne saa ɔbɛtena ase sɛ na ti bi a ɔbɛtena ase ba bi wɔ nso ntumi bi wɔ bɛrima no anyi ne sɛ ɔbaa no bɛrima no kɔ wɔle ɔbaa no na ɔyɛ akwalaa nti bɛrima no anyi no nso ɔbaa no afi na ne ho asisi ne ho so nti ɛba ne saa deɛ a hee na ɔwɔ sɛ ɔpɛ obi ba ɔhyɛ so ma no Ma no bi so yɛ ne bi o. Ɛno nso wɔ hɔ Ɛhɔ no so ka no. ne berɛ no sɛ ɔbɛfa obi kɔ sɛ ebi a wɔkunu na ebi na damfo bi so ekunu ɛwɔ hɔ na bɛrima no yɛ ne yɛ ne fan a sɛ na wɔkasa ne berɛ kwan bi aso ɔma na damfo no kunu so ne na ayɛ no ɔne ne bɛyɛ no nso wɔ hɔ tumi deɛ ne bɛka no no Afei yɛhwɛ fashion. Mmaa ne mmarima no a maba so no yɛ na afɛfɛ deɛ da abagya deɛ ɛna mmaa no bi wɔ so a afɛfɛ deɛ sɛ ebi a bɛrima no ɔne ne te no ɔnyɛ nea ɔpɛ nyinaa mfa ma no nti ɔmo sɛ n'adamfo hyɛ wei atare yɛn nso ɛwɔ Onua TV ewei ɛyɛ yɛn nuanom a ɔmo so wɔ abɔnten ɔmadwenhwɛ Reverend Inshira akasa bebree Reverend Kwame Kwaten agina konwa bi Reverend memfa wo nkɔ sexual desire hɔ ɛne sika lack of financial finances in the family no ma yɛhwɛ lack of communication ade a etimi pia mma sɛ bia oba ne ntimi ne kunu ni nkomo yie na wakɔ baabi na be me bia yi aso ama ne pada no kan wo sɛ asɔfo de mo tensem pa ye ne mu di nkomo sɛ bia oye kunu mu kra ɛno saa ne timi epiepia oba no de tie ne sɛ nyankopɔn nyansem wɔ mu oba aso asɛm a ɔpɛ so otie ɛyɛ nkomode nya nkomopa ɛma mpɛ nkomopa ɛma pɛ nkomode okay na ememme nim se ono oba ebedi nkomo a wo se odi nkomode oba nkomode ebi ye latest news in town okay die na eko oba nkomode no ebi ni sikasem ti ya meta aka kire ememme nyansafo be me bia wo ho ata acha wo yiri sika okay because oba bia padie bia si edi enimu oba bia wo bia si bia si adie bia si die enimu bia oba pe nso pe caring ope children ope credit ope chocolate ope cash ope car ope check okwa America ope California oh enti Reverend Kwame Kwaten awale ye school California ni serious awale ye school kese pa se Reverend Inshira ka process ho asem no ma ye din communication in marriage oh so no yire be obekọ yire ahimfi a de bia me ka kire mema mabre obi be ye wadwuma ma so obekọ yire hu bia mabre obi be ye wadwuma ma enti wa hoodin na wo se no wadwuma mu no ye ajabi akura be fa so be jabi ni se so nu so bekọ yire ahimfi a bre fie ntem patota ze ne bia papa na wo pese obekọ wo yire pese wo kọ o ta ze o yire pese wo kọ o pese wo ba wo some men are selfish when it comes to sex. Exactly. Some that mechanic. Some that mechanic. Eti me da say. Enti you say we say brefientem. Beji wa home.
because a free bear night econo ube bibi iti bejiwa home so danu me ka wa dem say oba bia woni be me hia wa dem a ope bad boy o tase me ye na menti ase so obi wa de na yiri hia mpem a na obe ye religion akua me empire o empire den na making kai Genesis chapter Genesis chapter 26 tie verses 8 no Isaac ne Rebecca kotena ko bi ze fani Gera ye bisa se na obaye oka ho e ode osimi nuaba verse 8 ne se na wo cheri wo ho no Philistine for hene Abimelech ehwe mpumem na hwe Isaac ne Rebecca ewewe bama ni oba wewe omo ye den papa just oka they show enjoyment oka resino na me kase mi biemu a se wo wewe wo yire a te se wo no yire ti ho na wo nsa hihye ni baabi awewe ni bi no okay emema problem kase pa ni se ofi adwuma ba ya wabeda twi ba me no me ye den o me den communication efra no pano efra no pano bani nyina mu communicate okay mama ka asem bia ya na me ka kire me namfo asofo na yo mo wanwa me credit bia me to bia no the purpose for which I buy credit on my phone is my wife okay imagine say me tu kwan anopa no me fa boat wo fia de bedu VIP pe me do VIP pe na my friend no and I'm sending message me do VIP no so I can okay me koye line me time wa wale hu me ko di queue so atwa ticket na maka kire no me ticket number na my friend aka kire no okay me tira bus ma chese bus ntu ye no I've been doing this for almost 40 years. What's the sign? No. Marriage ayi adwuma me communicate. Okay. Tina dan me ka kire mo ha say you can't cheating in marriage. Me meet me kwatena makio ndidi wa bra me yire nya awe. Reverend Shaka the same thing. If I do that, I'm cheating on her. Me cheating no. Probably me pay no me say, oh, dokuru bi da ho yadi. Ma be di makio 300. Who is no? Okay. Oh, enti awade no e communication. Okay. Me kwa buchire. Makodun cry. Mama me si wa chimota. Because me ye reporter ma hu bus any car metimu nyina number. Ebu okura ma be duro na me fa boat aba VIP me timi she da twa car ni number any car no send me yere ansa na boat no mafo aso hu da. Okay. Mama ni bi be catch you say unye serious. O ma ka say me dey atumi din. Me be say be ka. Unye serious. Okay. O dey kwa so obi kwa say ka say o dey men ka na da wo be yira no. Ye hu be bia wo. Ye wo be Sunday no. The day you get missing. Obi kwa timi FM radio so we kwa te dey. Wo dey Nyankopon nim say obey marriage counselor nti. Won say ni bi o ha reverend ya na ye. What can you say ya no afan wadi. Me be say me true say ade na wo ye no. A whole institution. Okay. Nya ho adaaje. Communication no be ko yira himfia. Anopo no ma sha bobo bi ase. Oh, because ye fa bibi kinesics nipa dua no ekasa. Oh, we no yire sorry. Na person ye bibia obebu a wo bo no bo back wa respond. Okay. Obebu a wo bo no say anopo mi pa bo abobo. Na chese oni mood ni nye. Obebu a wo bo wani kwa kire na no so obo ni back. Ebi kwa na nkwara ne tiwo. No kire o say my respond. And that's your sexual communication language. Exactly. Me the name language but me mate me nka. No nka. So ba chu. Name language bi ani eyisu. Oh, enti awarefo nya adaaje. Communication there. Say marriage here 5 pillars are. Make us say no one of the central pillars. Okay. Now back to ya sorry dem one. It is so be a new wedding. Na so fu bi am ma ye asem tia. Yentia wari semo. Ye wo church bi wo ho a. In fact, ye wo church bi wo ho a. So me bia ye kan wa na the whole year. Ye kan family life wasem. Spiritual. Ye kan family life bia ho asem. Parent enkoso, ekunu ne yire enkoso, enu ani se
21 keys for Diamantisa. You are the product of the pastor you sit under. Exactly. Oh, yeah. Okay. Okay. Eti me ya counselor me church Baptist Family Worship Center. You share Mecklin. Me want a month this year. Ubi say me church member bia. This year February na a month of love no. February, March, April, May. Ni nyina na make a family life. Me 2 months is for the singles. Them about married people. Okay. I've been doing this for my church members because I want to counselor say dear. Me ba penny oni ni kunu ko ware. Me na me ye counseling. No mo church ye bi. Concerning one sex life ni na me ma de. On person. No. Me ma girls on be do age be no ma kire mo say de be ma kura approach oba. Na no papa say beka say wo say o meyo. Debbie. Charity begins at where? Church. Okay. It begins at home. Okay. Obi be chiro ba me chiro de am fi say ye. Am chiro nkrofo ma I will teach my children. Enti da me ka wie nyina ni say ensori na ya to ye pum. Sofu na to wono, prophet na to wono, sofu pani ho no, wa wo nan, wa wo num, one na yire da, enso wa close the door of the church because on person beti bibia about sex any family life womu nyai de omu ye no se na reverend kan no Christo ni bia you are a product of the pastor and his wife that you sit under asem ni nyina no yo ya babai na ya ba hwe kwan a so ba echiti a obetimi atwe ne ho efi obi wa no ni ti akohye mawie but opie no na ye den amane pa reverend Mrs. Insha Edujemfi ewa ha na reverend Kwame kwatin enso wa ha omemma yen sa enkyerkyere no wetimi atwe ho edi efrimu yetie commercial 1 minute ye beba sese ya kwa mema afomu a me ma kan se mema bi wo ho a ono no ayese yale oye no obe ne style ben obekọ na obe ye ne bi obaka fo oba foforo no mba so de oba bi wo no ye ne de ontumi ntina no ho so de ne ko ne be da san kura obe san pe be ma foforo na bi nso owe bi be ma no bia no ho ni ho no ne ne ti ntia no so no obe na adwun se o twa afa ho me de obi sa me ma adwun no senka ka se for better for worse na ne ho ni ho a o twa afa ho na se wa hwe worse no na o de o ko mba ne bi mu adwun obi wo ho a ba ne sa obetina ase se na ti bia obetina ase ba bi wo so ntumi bi oba ma na nyin si oba no ba ma no kwa wole oba no no ya akwala ti ba ma na nyin no so oba na afi na no ho esisi no ho so nti ba ne sa de a hey na o se opo bi ba a so so ma lo ma ne bi so ye ne bro no so ho ho no so ka no ni bre no se oba fa obi kwa se bi a wokunu na ebe na damfo bi so ekunu ewo ho na be ma ne ye ne ye ne fan a se na woka se ni bre kwan bi aso ma na damfo no kunu so ne na ye no ane ne be ye no so ho ti me de ne me ka no ya fe ye hwe fashion ma ne ma no ba so ya na fefe de da ba jade na ma bi o so afefe de se bi a be ma no ne ti no on ye nyo panyina amfa ma no nti o se na danfo hye we atare we ya fa wig we ya fa se ni se o so kon ofa so a ba fa be ma oba ma ni sika ma odi atoto sa anyo ma no na ma bebe ni fa o mu kun achi o se be ma no one ne kwaye a oba ma ni sika ti ndi oba kon no ne na ye no wa sika to enyo ma ohia be ma ne nya bi ma no nti no na ma mba ni bi yes sir kwa mema afomu a me ma kan se mema bi wo ho a ono no ayese yale oye no obe ne start keka bi chere ebi ne se be ma na nhwe oba na be ma na tini afa ne kunachi ma na afa be ma fufu na tu se be ma na so embo no ho mode wo mpam a na ne so ka se be ma na so mbo no ho mode wo mpam a eno so ma ba ne tini fa be ma na chi
ebi mu so bit na de dem ko bi se fashion fefe de afɛfɛ deɛ so bɛtumi ama no afa because sɛ ɛno na medi ka ka sɛ bɛrima no nhwɛ ɔbaa no a ɔno ohu ne yɔnko baa wɔ abɔnten na ɔhwɛ atade a ɛhyɛ no ne de wi a wadrɛse na sɛ ɔno baa no pɛ bi a sɛ bɛrima no nyɛ bi ma no a ɔkɔhyia bɛrima foforɔ bi na sɛ bɛrima no sɛ ɔbɛboa no ɔbɛma ne sika wɔ saa nneɛma no